Буде подпись, в Інтерекспресі буде подпись. Знатний косар города Барнаул. Было все это занято. И на дороге стояли, занято было. Приехали в гэты славный день сюды, каб адзначыць, ушанаваць выдатнейшую дату ў нашай гісторыі, бо менавіта роўна 350 гадоў таму назад на гэтай зямлі адбылася слаўная палонкаўская бітва, у якой ваяры Чарнецкага і Сапегі перамаглі Хаванскага, маскоўскага воеводу Хаванскага. Вы из истории добро ведаете, что это была одна из самых жудасных войн в нашей истории. Это война 1654-1667 годов. 13-годовая война, которая привела до того, что больше половина насельництва на Беларуси была вынищена. Именно после этой войны и начался экономичный, культурніцкі, палітычны заняпад Великого княства Літоўскага. Война вельмі неудала складвалася для нас. Тое невеликое шляхецкое войско Януша Радзивилла не смогло оборонить Великое княство от 100-тысячного московского войска. В 1655 году была захоплена Вільня. А праз некалькі гадоў, мало хто ведае, у Нянежы адбыўся соль, на якім шляхта прызнала тытул за маскоўскім царом, тытул великого князя Литовского. И более того, польская шляхта дала обещание выбрать Алексея Михайловича на польский трон. Фактично, мы опынулись под у моцнай залежнасці ад маскоўскай дзяржавы, і каб уратавацца ад гэтай навалы ўсходняй, частка беларускай шляхты і магнатаў пайшлі на саюз са Швецыяй. І уварванне Швецыі прывяло да вайны чарговай паміж Швецыяй і Расіяй. І вось гэтая вайна дала магчымасць нам собраться силы, залечить раны и перейти, подписавши потом мир со Швецией, Речь Посполитая обновила военные деяния супроть московской державы. И вот как раз у червени 1660 года, 350 годов тому назад, с Бреста сюды рушило до Слонима войска Сапеги и Чарнецкого. А Хованский штурмовал Ляховичский замок. Доведавшись об том, что на Ляховиче иде великое войско, пробачьте, не отключил. На Ляховиче иде Сапега и Чарнецкий, Хованский, здымая осаду ці облогу Ляховичского замка и рухается насустрач. Ён загадал з Нясвіжа Змееву з великим войском, які штурмовал Нясвіжский замок, так само рухаться у бок Полонки. И вось для Полонки сустрэліся две силы. Войско Великого княства Литовского
Ім гэтым войскам камандаваў Сапега, а ўжо каронным войскам, польскім войскам камандаваў гетман Чарнецкі. Хаванскі падышоў раніцай 28 чэрвеня 1660 года да Палонкі, і войскі размясціліся адзін на аднаго, а паміж імі рэчка Палонка. Хаванскі меў удвая большыя сілы і разлічваў весці актыўны бой на полі праціўніка. Хаванскі хацеў праз свой правы фланг ударыць по армии ВКЛ, разгромить Сапегу и зайти у тыл Чарнецкому. Такі быў стратэгічны план Хаванска. Таму ён вельмі узмацніў правы фланг свой і сам стаў на чале гэтага фланга. У цэнтры быў Змеев, а з левага фланга быў ваявода Шчарбаты. Адпаведна, у нас наша войска, войска ВКЛ, стаяла на левым фланзе, і ім кіраваў Сапега Павел, а Чарнецкі камандаваў ужо цэнтрам і правым флангам. Чарнецкі выдатна і Сапега разам распрацавалі план. Сутнасць плана такая. Вось у гэтым месцы якраз быў самы зручны пераход праз рэчку Палонка. І тут Чарнецкі планаваў пачаць атаку. Як мага хутчэй, як мага больш атакаваць толькі праз цэнтр, паказаць Хаванскаму, што ён хоча прабіцца праз цэнтр, і такім чынам, каб Хаванскі зняў з флангаў свае сілы і накіраваў іх у цэнтр для абароны цэнтра. І гэты план вельмі ўдаўся. Атакаваўшы цэнтр, разбіўшы частку войска, Хаванскі вымушаны быў зняць і з правага, і з левага фланга, каб умацаваць свой цэнтр. І вось у гэты крытычны момант Чарнецкі і Сапега рабілі ўсё, каб не аслабіць удар па цэнтру, каб Хаванскі здымаў якамага больш сілаў з флангаў і накіроўваў іх у цэнтр. Такім чынам, аслабіўшы флангі, вось гэта была другая хітрыка Чарнецкай Сапегі, каб потым ударыць па моцнай кавалерыі па флангу. З аднаго боку Сапега, а з другого боку воєвода Войнилой. Бачу советского. Вось такая была у нас блискучая битва. Вы ведаете, битва, до речі, розпочалася атакой Хованского, а спереди стояла наша белорусская присяжная шляхта, яка присягнула цару. Сланевич камандаваў гэтай прысяжнай шляхтай. І гэтая першая прысяжная шляхта беларуская пайшла на сваіх. Яна трапіла пад гарматы, уся загінула. Сланевич быў узяты ў палон і як здраднік пасаджаны на кол. Бачыце, пачыналі бітву беларусы з беларусамі, ліцвіны з ліцвінамі. Перамога на флангах мела выключнае значэнне. Сапега і Войнилович змаглі зайсці ў тыл арміі Хованскага, а атрымаўшы 2 разы шабляй па галаве, Хованскі быў моцна паранены, і ў такім стане ён вымушаны быў уцякаць да Ляхавічаў, здымаць адтуль тэрмінова аблогу і уцякаць далей на Менск, а потым на Полацк. І фактычна вось гэтая бітва 1660 года яна мела выключнае значэнне для нашай гісторыі. Яна прывяла да таго, што заходняя і цэнтральная Беларусі былі вызвалены. Вайна яшчэ працягвалася некалькі гадоў, але гэта бітва мела выключнае значэнне і
пасля гэтай бітвы вялікіх ужо бітваў не было. У рэшце рэшт 13-гадовая вайна скончылася андрусаўскім замірэннем. Беларускія землі засталіся ў складзе Рэчы Паспалітай, але былі зруйнаваны ўшчэнт да звання ў гэтай вайне. Крыўдна трошкі, што беларусы толькі цяпер пачынаюць усведамляць значэнне гэтай бітвы. І ўвогуле толькі цяпер мы даведваемся аб тым, што была такая слаўная бітва. Я сам скончыў гістарычны факультэт, і мы за перыяд вучобы ніколі не вывучалі гэтую слаўную бітву. Не чулі пра яе нават. Толькі зусім недавно пра гэтую бітву пачалі пісаць ужо прафесійна гісторыкі. Ведаеце, польскія гісторыкі, яны падаюць палонкаўскую перамогу як талент кароннага войска, як выдатныя арганізацыйныя ваенныя дзеянні Чарнецкага. Яны паказваюць, што менавіта палякі, дзейнасць польскага войска мела выключнае значэнне ў гэтай бітве. З другого боку, расійскія гісторыкі паказваюць, што гэта бітва мела лакальнае значэнне, яна фактычна ні да чого не прывяла. Вайна яшчэ працягвалася амаль 6 гадоў. І толькі цяпер мы паціху пачынаем самі ацэньваць падзеі на нашай зямлі самі. Першы гадоў я напісаў выдатную кніжку «Невядомая вайна». І мы цяпер вымушаны самі вывучаць гэтую бітву як мага больш. Такія бітвы ў дэмакратычных краінах, у цывілізаваных краінах аб гэтай бітвы ведаюць пахвілінна, дзе што адбывалася. Таму гэта пачатак ушанавання палонкаўскай бітвы, гэта пачатак вывучэння сапраўднай беларускай гісторыі. Мне вельмі прыемна канстатаваць, што 16 гадоў таму назад, 2 лістапада 1994 года, гэты камень-валун у гонар слаўнай перамогі усталяваў Міхась Язэпавіч Бернат, які прысутнічае на нашым мерапрыемстве. Зрабіў вельмі шмат, каб мы ведалі і ганарыліся гэтай бітвай. Потым гэты знак, які стаяў, быў зроблены драўляны, зруйнавалі, безумоўна, вандалы. У 2000 годзе, калі азначаліся 340-е ўгодкі палонкаўскай бітвы, сябры ТБМ паставілі новую драўляную шыльду. Гэтую шыльду зрабіў мастак Сергейчык. Яна прастаяла 2 месяцы і таксама была зруйнавана. І прайшло 10 гадоў, і зноў асірацелы наш камень. Але я спадзяюся, мы знойдзем сродкі, каб аднавіць гэтую шыльду. Лепш, конечно, металічную, але добра, калі драўляную мы зробім у гонар 350-х. Її не так крадуть і ломять. Так. Так, я вам скажу з досвіду. Недзе праз тыдзень да нас абяцаў прыехаць старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Мы далі яму 420 тысячаў, каб зрабілі каляровы календарык, прысвечаны палонкаўскай бітве. Гэты календарык робіць мастак Алесь Марачкін. Гэты календарык фактычна гатовы. І як ён прыедзе, усім тым, хто плаціў складкі ТБМ, вялікае дзякуй. Дзякуючы складкам ТБМ мы зрабілі гэты каляровы календарык, прысвечаны палонкаўскай бітвы. Мы абавязкова падаруем усім сябрам ТБМ. Вось каротка пра гэтую слаўную бітву палонкаўскую. Дзякуй маім сябрам, якія трымалі
прыгожа гэтую мапу, каб вы больш запомнілі і ўсведамілі значэнне Палонтаўскай бітвы. Дозвольте я пару слов. Калі Всього. ласка, Михайло, Пару слов. Дар сырится об тем, что поляки у своих доследованиях подкресливают значность и як бы таленовитость, большую таленовитость и отвагу, чем литвины и белорусы. Шановне господарство, кожен народ, який сам себе поважає, підкреслює, сам себе поважає, всі історичні події розглядає з пункту гледження своїх інтересів. Менавіта своїх. Чому? Тому що у кожного народу свій історичний шлях розвиття, свої герої, свої покутники. И, отповедно, своя история. Что такое история? История – это память. А что такое память? Память – это сконцентрованный досвід народа, який, по сутності, увособляється у неких конкретных з'явах, процессах, постатях и так далее. Поэтому история хоть своим зместом извернута в минулое, а она вивчається и доследуется у меня в будущем. Потому что человек, який губляє пам'ять, і він по сутності становиться бездопоможним у своєму житті. Ви самі глядите передачу «Жди мене». По сутності перестає бути чоловіком, так і народ. Коли він губляє історичну пам'ять, він становиться бездопоможним у своєму історичному битті і по сутності перестає бути народом. Значить, тоді, коли ми усі разом будемо пам'ятати, що тільки народ, який сам поважає себе, розглядає всі історичні події з пункту гледження своїх інтересів. І вивчаємо історію не для того, щоб її повторити. І ми не можемо її повторити, це буде вже фарс. А історія нам повинна бути вивчена нами для того, як тое, що робила наша попередня, тому що ми стоїмо завжди на плечах своїх попередників. Тое, што зрабілі станоўчае, браць і несці ўперад, на гэтым будаваць, глядзець гэты досвед, а тое, што рабілі памылкі, не паўтараць гэтых памылак. Поэтому гісторыя не проста, выбачце мне, некія даты, некія т.д. але гэта гісторыя, это досвед народа, які павінен быць пакладзены ў працэсе самаразвіцця кожнага народа, кожнага чалавека, кожнай нацыі. Дякую за увагу. А тепер заспіває пані Галя. Будь ласка. Вот тоже можно сесть. Я могу легче. Так, проездом с Барановича на Полонку. Так, Переласка. Я заспіваю пісню на вірш Лариси. Не треба, я вже нафотографував. А Галина Андреевна. Сьогодні свято, і я святкую, замість церковки небі алтар. Сердце молитву я святую, завесу свету любил дар. Сердце молитву я святую, завесу свету любил дар. Все кажут страшно, а мне не страшно. Люди в неволе, сел в журбе. Мнется вербиной сторонка наша, а я душою веру тебе. Гнется вербиной сторонка наша, а я душою веру тебе. Смело выхожу насустрач всеху, тебе витаю, тебе пою. Веру в милость, веру в опеку, у справедливость веру твою. Веру в милость, веру в опеку, у справедливость веру твою. Сьогодні свято, і я святкую, замість церковки в небі алтар. Сердце молитву я святую, завесу свету любил дар. Сердце молитву я святую, завесу свету любил дар. Браво! Так, дякую, пані Галя. Я знаю, що заспіваю сьогодні. А зараз я запрошую до Святого Камня нашого
выдатного саксофониста, музыку, якого ведаюць ва ўсёй Беларусі, Нямецчыне, Польшчы. Ну, карацей, Валер Шыла і яго цудоўная кампазіцыя, прысвечаная касінерам, змагарам за незалежнасць Беларусі. Мы станем так шырэй, каб яго бачыць. до коханки своей, каптанов ей меч свой покласти. Не дойшов, не поклав и залитый кровей, знерухомел, наполненный счастьем. Не дойшов, не поклав и залитый кровей, знерухомел, наполненный счастьем. И он свалился забитый на сбитый тирван, под устых ошалелая знати. И неоскорная святость отрыманных ран взвилась в сердце чужие заклятия. И неоскорная
святость отриманих ран, змила з тіла чужие заклятці. Побач з боєм лежав густосеченый щит, что под тяжером стали не треснул. Только брудом покрыться с-под двух копыт, только брудом покрыться с-под двух копыт, только брудом покрыться с-под двух копыт. Сребный надпис на им воскреснул, только брудом покрылся с-под двух копыт. Сребный надпис на им Дякую, пані Галя. Ну і тепер знову Валер Шила. Саксофон. Ну, сёння яшчэ ў нас одна радзіначка будзе. Гэта рыцары баранавіцкія, шляхецкая застава. Удзельнікаў святочнай імпрэзы вітаюць баранавіцкія рыцары, шляхецкая застава. Запрашаем! Оу! Так, рыцары! Ау! Виват! 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 Саш, стань туда. Предохраняй зрителей от попаданий.
Перемога! Так, Калилавка, на пам'ять об видатнім бої просьба ось для шпаги стати гуртом з рицарями, на пам'ять фотографуємося. Рицари будуть спереді, а ми будемо стояти навколо рицарів. Так, рыцари на колено, правильно. Щиты перпендикулярно земле, как крышу было выдатно видать. Так, там в центре можно будет тут ближе стать с флангов, станьте в центр ближе. Ничего. Просьба чуть-чуть капками не было видать. Капками не было видать. Вот такое. Вельми тесно, трошки, Олег, Женик, тясней станьте. Сашка, тясней станьте. Кто меньше роста, можно присесть. Про Беларусь, про змагання Ян Збажина. Калилавська Янок. Подрихтоваться Олесю Корневу. Янка, сюда выходит, Калилавська. До камня. Янок. От солнца На вялікі жаль, усе гэтыя вершы, якія былі напісаныя больш 10 гадоў назад, застаюцца актуальнымі і сёння. І яшчэ больш таго, што яны будуць актуальнымі заўтра. Бо, відаць, гэта акtuальнасць іх у тым, што я пісаў іх дзеля вас, а галоўнае пра вас. Я прачытаю той верш, які да сённяшняга дня ніхто не хацеў друкаваць, акрамя нашага Володзі Гундара, які ўзяў на сабе гэту магутнасць. Это, видать, один из первых политических моих вершов. Апостол, храм, святая вера, а побач здесь и смерть людей. На Беларусь лихая мера, маны, империй и свиней. Сюды на хлеб штодзённы прагли, крыжаки, ляхи, москали. Под ноги вольность нашу клали, топтали житние поли. Ножой губляли нас хаурусной, кнутом вучили быдлом быть. И слово родное на устных лядышкой стало морозить. Ножой свободой, ровностью, братерством так поощряли гандляваць, что пачалі и людожерство хвалебным гимном уславляць. Ды час нічога не мяняе, пагарду, здраду, халуёў, зноў цемра правду.
Каля іконаў плачуць свечкі. І плача з імі Беларусь. Абрыдлі артадоксаў спрэчкі, нахабных луз, абрыдлі неўдства і хамства, што падкідаюць на алтар, і свінства вопраткаю панства, і панства, страціўшае твар, але іконаў гаснуць свечкі. Ну тут уже говорили про бояров, хованских и так далее. Боярские оратории прочитаю. Были князі і міжусобиці, і королі сусідів перели, і зараз так у світі робиться альянси, блоки і імперії, непредказальний рух історії, і перед людьми ніякої ясності. Звучать щоденно ораторії крутих політиків сучасності. Познать їх сенс імкнемся к типам, за чарочкою або за кавою, а сутність дремле між архівами, забытая, але цікавая, і раптом в очі заприкметили за книжним пилом, як за хмарою, лік Трубецького, Шереметьєва, і вони цару співали арії. Арии 1654 года. Государь ты мой, возгордись холопами, шли дорогами, пробирались тропами, все отряды гетмана Радзивилловы, незначительные, мы разбили их, а войск польских здесь никто не видывал, и досель о них никто не слыхивал. Завоюем княжество хлебно-житное, ведь оно без ляхов, беззащитное. Неприятель в панике только метится, Рогачев сожгли дотла, также Речицу, Жлобин, Горваль жгли и до Стрежина. Наши люди ратные, ох, потешные, ихних жен, девиц растлевались с шалостью, а мужей посекли всех, да без жалости. Еще мир сожгли, обложили ляховичей, вырезаем всех, и мещан, и шляхтичей, и крестьян окольных сумели высечь мы. Убиенных тьма, их не счесть на тысячи, но а лучшие для тебя оставлены, и в Москву, и в Тулу уже отправлены, и к другим боярам на поселение, по твоему светлейший наш повелению. Ария 55-го года. Государь ты наш, Алексей Михайлович, а в 30-й день уже не стало вич. И людей всех высекли без остатку мы, и сгорели битые вместе с хатками. Милостивец светлый наш, аккуратные, у тебя всегда мы, холопы ратные. Потому тебе шлем благую весть. Взяли город Мышь, и сожжен он весь. И в старании боевых потех, как мышей, людей перебили всех. Воевали с Лонем, да и Жировичи, униатов тот час высекли ловичи. Сено жгли и хлеб, и усадьбы выжгли мы, разорили всех, выжить им немыслимо. Княжество литовское нами сломано, земли все вдоль Припяти и вдоль Немана, уж навеки вечные государевы, здесь ногой твердою крепко стали мы. Так, боярин славный Трубецкой, своему цару ты был корыстный, а нас обнял могутной рукой и по-братерську дуже стиснул. Ногою твердою топтав годы, кров липла на твои подешвы, у нас тады виднели городы. Ты где ж вы, родные, ты где ж вы? А тут еще нахнули и шведы, до мора перекрывший шлях в Москве. Кому сдаваться, раз такие беды, и кожный до себе краину рве. Наш край разбуранный дед дыхал, и там орда, и там, а ён поміж. Але не здаліся пакуль што Быхаў, і Слуд, і Ляхавіцы, і Нясвіж. І у гетмана Сапегі 1008, ды з Польші падаспелі казакі. Сягоння ўдзячнасць мы сюды прыносім. Людзей тых не забудзем, землякі. Вось тут, на гэтай рэчцы, на палонцы, была ў балоце наша моц і цвердь. Вось тут змагаліся адчайна абаронцы, аддаючы жыццё сваё і смерць. Адсюль народ наш і пачаў выгнання сваіх захопнікаў і рабаўнікоў. Той час ніколі вечнасці не кане, як і не знікла праўда між вякоў. Сучасны свет ніхто не пагражаў рэспубліцы заваяваннем, пакуль мы роўныя сярод дзяржаў. Ды зноў наспела аб'яднанне, і пройдзе так гадоў 50,
колись и вспомнят про былое, то скажут, ваш вопрос навеки снят, закрыт и больше не откроем. Вспомни нас, нащадок и души, по стежках стоптанной краины. Ходили тут колісі, кривіці, вольнолюбивые дитвины, на лес, на речки глянь и на поли, и, может, знойдешь россыпь, друзу, и вспомнишь ты, что тут жили, вспомнишь братков белорусов. А теперь свои верши читает поэт Иван Логинович. Адмыслова для этой подеи у меня верша нема. Почитаю верш, які, мабуть, на 200 годов позднейшие подеи описываются. У павутинні заблитався леташній ветер, шашаль накрохлав, покинув узори разьби, жук постарів і оглух у сутонній повіці, шорган піли, штук сякери привально забив, мокрий седлом, на загривку стіни під страхою, свідки немиє трагедії чорного дня. Лепей би їх поховали з повстанцем героїв, шаблі ж нема і нема бойового коня. Господаров у Сибір під конвоєм погнали, кажуть туди, больш за місяць етапної ходи. Інші люди селиться тут не пожадали, щастя не знойдеш на місці чужої біди. Хата згорела, а клеть і поведь оцелели, искры за ветром летели на хлев и гумно. Клеть и поведь обезлюдили, осиротели, вылюднил хутор и трапил небыту на дно. Выбита катом з-под ногу повстання опора и зашморгнулася моцно на шиї петля. Похлый седло покрывается плеснею гора, новых героев не хутко згадує земля. І ще один вірш почитаю. Раздорожье. За Веросовой поляной вечер зару допалил. Молодячок свежей раной небу живому болить. Жолуд з високого дуба просится вже на землю. Дай мне, комарик, подумать, кто я и что тут роблю. Звон обужальный, разбитый, скинутый, звежий надол. Як і був дан першобитний, хисткий теперішній дом. Жах наганяють подеї, пастки на кожній версті. Папороть кветка надеї, 300 годов не цвіте. Блеють березы от страху, над роздорожжем моим искрами млечного шляху в осень подпалить гаи. Дякую за увагу. Хочу сказать, дякую Богу и лесу, что я с глубокой шахты все-таки дошел на старости годов и смог тут перед вами стоять на этом почестном грудку. 100 годов! 100 годов! Вірші прочитає Владимир Гундар. Як отримається? Поэт? Нет, не поэт. Да, я скажу стихами, да? Один з віршів з книжки «Крижі земельки наші», який мені вірш подобається, тому я вирішив його прочитати. Олеся Корнева. Олеся Корнева, так. Речь Посполитая, променчик надеи покуль не погас. Литва благословенная, с Польщей залитая, один из семьей, обнадеивая себя. А чуют нарешті шматликие вороги, сусіди славяне взмацлели вдвойне, не будут на небе кровавые сколоки кричать у отчая об новой войне. Ему не пожаром, а в облаком перистым давно б не ходили над краиной навис.
Давно небасхіл над краінай навіс, каб не выстаўляліся паляк фанаберыстым, каб не рэлігійны яго фанатызм. Зарніцы, зарніцы, бы знак нейкі слёўцавы, хаця над краінай адзін Божий лік, ды ўпарта штодня за спіною Христовой Ліцвіна душыў яго брат каталік. І акаталічванне, і апалячванне, і здраднікам дадзена шмат прывілей. Люд просты не вытрымаў долі сабачай, паўстанне і бунт, часцей і часцей. То Віцеб стагоміль, то дзесьці падоршчы, а то на палесе не стрэ на снізоў. Эх, долі не будзе, для іх ужо горшае. Палілі маёнт, знішчалі ксяндзоў, з усіх адно гетну, зямлі украінскай. Пазбавіўся зброі ад польскіх акоў, да Гомеля, да ваяводства да Пінскага, кіруе сваіх баявых казакоў. Ганцы да Масквы ішлі за дапамогаю, і вы ж нам, браты, праваслаўныя ў бядзе, і вось ужо зноў, бы за веру, за Бога бы, захоп і знішчэнне Ліцвінаў ідзе. Браточки завіслі, браточки з Масковіі, яшчэ украінскія сеялі смерць. Вялікае княства зусім абяскровілі, жывых засталося, дзе трэць, а дзе чвэрць. О, Рэч Паспалітая, крывёю залітая, і Піна, і Припяць, і Нёман, і Друдь, а гетманы сённяшнія, замавітыя, нікому, відаць, Беларусь не здадуць. І на злобу дня сённяшняга Алесь Корнев прапануе вось на ваш суд новы свой верш. Газовая война. Так. Як я рад за цябе, мой товарищ, што пражыў ад вайны да вайны, што і творыш яшчэ, і марыш, што ружовыя добрыя сны. Прад табой праяўляецца явай, як я рад, што на нашай зямлі мы дасюль под бацькоўскай славай бесклапотна з табой пражылі. Ды шкада, што расійскаму газу не спазнаеш ніколі цаны і жывем, як у сектары газу на парозе братэрскай вайны. Як зайздрошчу табе, любы сябра, што ты мужны, рашучы заўсёды і змагаешся з нечысцю храбра за апошнюю частку свабоды. Дякую. Ну что ж, шановне господарство, ось і підійшла до закінчення наша імпреза сьогоднішня. Велике вам дякую, що ми ушанували разом тих вояров, які змагалися за свободу нашої країни. Я думаю, що кожен год нам буде тяжко приїжджати, але раз у 5 років на угодки Полонковской битвы мы повинны сюда приезжать, поклониться этой земле. И казал великий историк Полибий, что нема лепшего способу удосконаления для человека, як ведание деяв минулых. Тому читаем нашу историю, любим ее и гоноримся нашей историей. Слава переможцам! Слава!